ijambo ry'Imana. Nashukuru Mungu mwenye ameruhusu tuongee maneno ya Mungu. Narayisenga Imana. Nililala niko naomba Mungu. Sendera n'iteraniro. Niko naombea mkutano wa leo. Imana yampa ubutumwa bwo kuzina hangaha. Ndipo Mungu alipatia message. Nafashe umwanya wo gusenga. Nikakamata muda wa kuomba. Imana bari abantu tuzaganira iki? Nikaanguliza Mungu hao watu tuongea nini? Imana magambo meze yo kuganira nami. Mungu akanipa maneno mazuri ya kuongea nanyi. Rero tujye kuganira ijambo ry'Imana mu minota bampaye. Tunataka kuongea maneno ya Mungu minute ambao amenipa. Ndabizi ko atari ritoya ribere nini muri wowe. Najua kwamba si fupi kwa yakabambi ndani yako. Kuko hari Imana iri bukize ku bwari no jambo. Kuna vitu Mungu ataponya kwa ajili ya hii neno. Yesu nashimwe. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Nashimira cyane umushumba guturuka Kongo. Nashukuru sana kwa pastor kutokea Kongo. Ijambo rinkora ku mutima. Amefundisha neno kagusa roho yangu. Nagukunze. Nimekupenda. Rwose numaza gutumira Iburasirazuba. Hakika nitakuinvite. Ntabwo ndivuga twaye telefone yawe. Sitatoka hapa bila kubeba namba yako. Nimekupenda sana. Umugisha. Mungu akubariki. Kubereze muri aya mavuta. Na kuendeleshe kwa ile mafuta. Ndashimira Imana ko igitunyuza ahantu. Nashukuru Mungu kwamba anatupitisha kugira ngo tuzabera abantu ubuhamya. Kusema tukuye wengine ushuhuda. Kuko iyo atavuga ibyo naciyemo. Hangesema wengine nilipitia. Ntabwo nari guhaguruka ngo muhituru. Singerusimama kumpatia. Ntabwo nari kumenya ko Imana iri muri twebwe. Ningejua kwamba Mungu kandi ifite imbaraga zo gukora imirimo ikomeye muri twebwe. Hallelujah. Hallelujah. Tugiye kurambura Bibiliya zacu. Tunaenda nyosha Biblia zetu. Tugiye kureba ijambo riri mu gitabo cyo kubara. Tunataka soma kitabu cha Hesabu. Ibice 17. Sura 17. Turahera ku murongo wa mbere. Tutaanzia mstari wake wa kwanza. Tugeze ku murongo wa 18. Hadi mstari wa 18. Kugira ngo twumve icyo Imana ishaka kuvugana natwe. Tuseme tusikie kile Mungu anataka kutuambia. Musomye ijambo, musomye Bibiliya uzi gusoma neza dusomera. Mtu ambaye anajua kusoma Biblia tusaidie kusoma. Reka Pastor Nzaramba dusomere. Acha tusi Pastor Nzaramba tusomere. Kubara. Hesabu 17. Uwiteka abwira Mose ati Usome. Uwiteka abwira Mose ati bwira Eliyazari mwene Aroni umutambyi akura ibyotero byabo mu muriro, akura ibyotero byabo mu muriro ubatwitse nawe usase umuriro, nawe usase umuriro wo muri ibyo hariya, kuko ibyo ari ibyera, ibyotero by'abanyabyaha bacumuriye ubugingo bwabo, babicuremo ibisate byo gutwikira igicaniro, kuko babituriyeho Uwiteka, nicyo gitumye biba ibyera, kandi bizabere Abisiraheli ikimenyetso. Eliyazari umutambyi yenda ibyotero by'umuringa, abatwitswe baturiyeho, babicuramo igitwikirizo cy'igicaniro cyo kubera Abisiraheli urwibutso, kugira ngo hatagira umuntu utari mu rubyaro rwa Aroni wigirira hafi kosereza imibavu imbere y'Uwiteka, atamera nka Kora n'abafatanyije nawe. Eliyazari abikora uko Uwiteka yamutegekeye kanwa kwa Mose. Reka simbuka ugere kuri 16 kugira ngo tunyarutse iminota itaza gushirira ahangaha. Inkoni ya Aroni irabya. Uwiteka abwira Mose ati bwira Abisiraheli baguhe inkoni, umuryango w'abasekuruza bose uvemo inkoni imwe, zitangwe n'abatware babo bose, nk'uko amazu y'abasekuruza ari. Inkoni zose zibe 12,
wandike izina ry'umuntu wese ku nkoni ye. Wandike n'izina rya Aroni ku nkoni y'Abalewi, kuko hazaba inkoni imwe y'umutware w'amazu y'abasekuruza wese. Uzibikire mu ihema ry'ibonaniro imbere y'ibihamya, aho mbonanira namwe. Uwo nzatoranya inkoni ye izarabya, maze imbere yanjye mare kwitotomba Abisirayeli babitotombera. Mose abwira Abisirayeli ati abatware babo bose bamuha inkoni. Umutware wese amuha inkoni nk'uko amazu y'abasekuruza ari, zose ziba 12. Inkoni ya Aroni iba mu zabo. Mose abika izo nkoni imbere y'Uwiteka ihema ry'ibihamya. Bukeye bwaho Mose yinjira mu ihema ry'ibihamya, asanga inkoni ya Aroni yatangiwe inzu ya Lewi irabije ipfunditse uburabyo, isambuye imeze indozi zihishije. Irekera ngo Imana ihereze umugisha. Reka twicarire, Imana ibahe umugisha. Haleluya. Imana nishimye. Ndashimira Imana ndi hano madamu arabizi ko ndi hano. Nashukuru Mungu, mke wangu anajua kwamba niko hapa. Umushumba wanjye mukuru mu rwego rw'igihugu arabizi ko ndi hano. Mchungaji wangu mkubwa anajua kwamba niko hapa. Itorero nshumye mu karere ka Gatsibo arabizi ko ndahangara. Kanisa yangu inajua kwamba niko hapa. Ntabwo ndi hano nk'ikigenge, nasabye uburenganzira kugira ngo mbe ndahangara. Nimeomba ruhusa kusema nifike hapa. Rero munyemere tuganire ijambo ry'Imana. Muniruhusu tuongee maneno ya Mungu. Umuvandimwe yahagurutse hanga ashima Imana. Ndugu alisimama hapa kushukuru Mungu. Yavuze ibintu bikomeye ahera ku muryango wa ati Imana ndashaka kugira ngo mbone mu muryango wanjye. Alisema vitu vikubwa, akasema Mungu nataka ndumwe mu bantu ufite imyaka 42. Ana miaka 42. Maze imyaka 10 ishuri itorero kandi yijishwe. Anamaliza miaka 10 mchungaji wa kanisa na nakuciye mu dini y'Abasilamu. Amezaliwa mu dini ya Islamu. Ngira imyaka 30 n'indi nkiri umusilamu. Akamaliza miaka 30 wengine na ngali. Ntabwo nagiye muri iyo dini ari uko nije ahubwo nagiye musanga ari umuryango wanjye uba. Alikuwa Muislamu wa muzaliwa. Kuko navukiye mu maraso y'Abasilamu. Alizaliwa mu damu ya Waislamu. Agakiza nahawe ntabwo nigize mbwirizwa ubutumwa bwiza. Ukwako nilipewa siku. Ntabwo nagiye mu rusengero. Sikuingia mkanisa. Imana yarangendereye. Mungu alinitembelea. Isanga mu kabari wanjye. Akanikuta kwangu kugana. Nubwo nari umusilamu nari mfite akabari. Hata nilikuwa Muislamu nilikuwa na ngara. Nari mfite n'iduka uruhande aho hafi aho ngaho. Nilikuwa na duka gapana. Akora mu kabari umugore agakora mu iduka. Tumika muganda mtu wangu tumika muduka. Ubwo byari kugira ngo umugore abone ibyo akora nanjye ngira ibyo nkora. Mke wangu alikuwa na kazi yake. Imana isanga aho hantu. Mungu akanikuta kwa kazi yangu. Imana irambira. Mungu akaniambia. Ni birebire ntabwo n'ubitindeho. Ibya mrefu sita biruti. Agakiza mu buryo bugoye. Nikapata wokovu mu bitu bya Mungu. Imana irambira ngo nutamorera. Mungu akaniambia kama unitumikie. Irambira ngo nzaguteza impanuka. Nitakutumia. Irambira ngo nyuma yo kuguteza impanuka. Kisha kutumia accident. Uzamorera. Utanitumikia. Nta gihe cyashize. Hakuna wakati ulipita. Imana yantuye hasi mu modoka. Nikaanguka chini mu gari. Ndi muri tagisi y'abantu 18 yuzuye. Nilikuwa mtaxi watu 10. Ngewe nyine wagiye mu bitaro. Mie peke ndio niliingia mu bitaro. Watu wa ambulance n'imodoka z'akarere. Ambulance na gari zilikaribia. Ngewe mara iminsi 37 mu bitaro. Nikamaliza siku 37 mu hospitali. Muwe twagwanye mu modoka nta numwe warayemo. Enye tulienda na hospitali hakuna mwenye. Ngira kubona ibimenyetso ko ari Imana. Nikaanza ona alama kwamba ndangije ndagaruka maje gukira ngeze mu rugo. Nikarudia wakati nilipona izwa amezi 3. Nikaokoka miezi 3. Ayandi nyuma y'amezi 3 ndo nyinasubira ku nzoga ndanywa. Kisha miezi 3 nikarudilia pombe nikanywa. Imana irambwira ngo kugira ngo nguhombe. Mungu akaniambia pale nikuhombe. Irambwira ngo ngiye kuguhombya. Nitakuhombesha. Imana yampombeje miliyoni zirenga 13 umunsi umutagira wa kabiri. Mungu akanihombesha milioni 13 siku moja. Ubuhamya ntanga ndi kumwe na Pastor Nzara barabizi ni wanjye ndabivuga abantu barabizi bose. Ibi niko nasema ni ushuhuda. Miliyoni zirenga 13 zagiye umunsi umwe utagira umunsi wa kabiri. 13 zitavuga. Ndasanga bamenye gutoroka gibugani. Nikakimbia nikapasha. Murana mukozi w'Imana arambwira ngo urajya hehe? Tumisha Mungu akaniambia nenda wapi? Ndamubwira ngo arantembera arambwira ngo
nta muntu uhunga Imana. Akaniambia sema kuna mwenye anakimbia kabisa. Imana igushaka urimo urayihunga ujya hehe? Mbona Mungu anakutafuta uko na Imana cyangwa kugira ngo nijere mu ijambo ry'Imana. Nakatakata kusema nigire maneno ya Mungu. Hanyuma nawe navuga ngo nta muntu uhunga Imana koko. Nikamwambia kweli kuna mwenye anakimbia. Aranje navuga ngo Imana iragushaka. Akaniambia Mungu anakutaka. Tujyaniwe mu rugo. Tukaenda naye kwake kunyumba. Tugeze amata. Nilipofika kwake kanipa. Arayasengera amaje kuyasengera. Akaiombea kisha kuiombea. Ararira. Akalia. Arambira ngo amata. Akaniambia kunywa maziwa. Amata ndayanywa. Akakunywa maziwa. Anatangira kumbwira ibintu byose byabayeho. Akaanza niambia bete. Arambia ngo Imana igushaka. Akasema Mungu njoo anakutaka. Ndanje nchesha kucha bugufi. Nikashuka chini. Ebo Imana ngiye kuyumvira ngikorera. Nikasema ndakukubalia Mungu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Imana ifata ubwo ngubwo. Mungu akanikamata kuanzia ile siku. Namaze iminsi 90. Kamaliza siku 90. Ndimo gusenga mu musozi. Nilikuwa naomba wakati niko kumlima. Na tulibyaha byanjye. Niko na tubu zambi zangu. Ndangije Imana irambabarira. Nisha Mungu akanisamehe. Iminsi 90 ari iminsi 14. Kisha siku 90 na siku yonyine. Nta nubwo nigize bamunariye kumanywa n'ijoro nijoro oya. Sikukula mchana ama nikula usiku hapana. Naryaga bitunguranye gusa numva umubiri wananiwe mbona ari ngombwa kugira ngo umunsi nige. Nilikuwa nakula tu siku zibasibo. Imana ingirira neza. Mungu akanitendea mema. Ntabwo nigize mpamagarwa ngo sinize sa Imana ngo zabe pastor. Sikuomba Mungu kuwa pastor. Ntabwo nigize nyisaba. Sikumuomba Mungu. Ntabwo nigize nyisaba ngo zabe umuhanuzi. Na sikuomba Mungu. Yewe nasenze Imana nyene kwivugana nanjye nkuko yavuganaga n'abandi. Niliomba Mungu kusema Imana ivugana n'abantu. Nilikuwa nasikia Mungu anaongea na watu. Nanjye Imana wavugana nanjye. Nikamwambia Mungu na mimi nataka tu. Biblia ngiye mu giterane ntangaha. Ni mwana niko naingia mkutano kama hii. Umuntu none yatumira tujari wacu mu giterane. Mtu akaniinvita twende kwetu. Yesu yuko Imana arahaguruka. Tumishi wa Mungu akasimama. Ampereza Biblia. Akanipa Biblia. Arambwira ijambo rigeza gutunga. Akaniambia hii neno ndio kitabeba. Hii kitabu. Arambwira ngo kizakubakira. Hii ndio atakujengea. Ntabwo yari azi ko mubatse. Hapana ndio kama mimi kandi nari nubatse. Nilikuwa na jenga. Ariko muri iyo minsi muri iyo byose. Imana yatwaye byose. Mungu akabeba kila kitu. Atwara amafaranga. Akabeba pesa. Atwara igipangu cyanjye. Akabeba igipangu yako. Sigara mpagaze jyenyine gusa. Nikasimama n'umuryango wanjye n'umwana wanjye n'umudamu wanjye. Na familia yangu na mke wangu na mtoto wangu. Ariko Imana ni gitangaza. Lakini Mungu ni muujiza. Bigishe nibuka ko Imana ivuganye n'umuntu. Barifundisha ibikubwiye byose irabisoza uko biri. Yote akakikwambia uyu munsi bitamuye. Leo niko na kwa mimi na Imana amaje gukizwa namwe muzakugirira neza. Mungu akaniambia irambira ngo ngiye kukubakira. Agishoro nigeze shira mu byo yakoze. Sikupana chochote. Yeye arabikoze ndaje ndabibona. Alibifanya nikaona macho yangu. Amen. Muri ahantu heza. Ninaishi pasi mzuri. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Hanyuma iri jambo ndimo kujyavugana namwe ry'Imana. Kisha neno tunataka ongelea. Aho naraye ndimo gusenga. Kwenye nilala niko na nabitsabwira pastor Imana yambwiye. Ndabuka niko naambia pastor. Nabwo nimero komesi namusobanurira buri byose. Ni siku moja. Namubwiye ko jambo rirakomeye. Nikamwambia hanyuma ngo Aroni kisha Aroni umugaragu w'Imana tumishi wa Mungu aragisha abwirwa Eliyezeri abwirwa iki abona Abisirayeli barimo kubabazwa akaona Waisraeli wako kubera ibicaniro by'ibigirwamana by'iwabo juu ya madhabahu ya kwabo arabwirwa ngo nahaguruke kisha akamwambia bagenda aje gusenya biriya bicaniro aende pamoja ile msingi hanyuma kuramo abantu b'Imana yitoranirije ngo bashyire ku gicaniro cy'Uwiteka awaweke ku madhabahu namara kubageza ku gicaniro cy'Uwiteka kugira ngo Imana ya Abrahamu ihabwe icyubahiro Mungu wa Ibrahimu apewe sifa hanyuma Eliyezeri aragenda ngo arabikora akaenda kafanya abikoze ngo ariko Abisirayeli baramunanira alipofanya aragenda abwira Mose ibyabaye ibyabaye ku Bisirayeli yabilifikia Mose bahamagara Aroni nawe aramutuma ngo nagenda arebe agiye asanga ni kwa kundi bimeze arangije Mose imbere y'Uwiteka aragenda arasenga yinginga Imana arayihendahenda Imana yambwira ngo nta mbabazi n'ubugire ubwo bwoko ko bunyitotombera Imana irangije ambwira ngo ahubwo haguruka na Aroni we na Aroni na Eliyezeri kugira ngo nimbure bariya bantu Mose ntiyava imbere y'Imana Mose aguma imbere y'Imana aragumiza atakambira Uwiteka Uwiteka arabwira ngo noneho uyu munsi wa none ngo mumishe gutakamba kwawe haguruka muri aka kanya ugende uhagurutse imiryango y'Abisirayeli fatamo abantu 12 bari buhagarare imiryango ya Isirayeli haleluya arangije ngo arabazana amaze kubazana buri muntu wese ngo yari afite inkoni arangije Uwiteka aramubwira ngo izo nkoni zabo uzifata uzijyana imbere y'isanduku y'ibihamya
azishyire mu rusengero. Zari inkoni 12. Twese inkoni turazizi. Haleluya. Haleluya. Hangangira ngo ntabwo muragira n'iwacu bararagira tugira inka nyinshi cyane. Turi mwese kandi yo kugendanye usanga afite inkoni. Ariko inkoni turazizi. Lakini fimbo tunazijua. Amen. Inkoni turazizi. Fimbo tunazijua. Wese turazizi. Sote tunazijua. Hanyuma ngwizo ngo nizizanwa mu rusengero. Kisha zile fimbo kaziona kanisani. Muujiza basi nazo inkoni turazizi. Inkoni na agati kaba karaciwe kumye karumye byararangiye. Sote tunajua fimbo. Hari ikintu kaba gashigaje. Hakuna ingine. Kaba gashigaje wenda wafuna ugashira muzigo ugacana. Unaweza funja. Ariko ikintu gitangaje ya kushangaza. Mose yarazizanye zishira mu nzu y'Imana. Azirafika imbere y'agatuti. Zirangeze imbere y'agatuti. Ziryo joro ziraramo. Zimaje kurara n'iryo joro. Mu gitondo cy'uwo munsi. Inkoni Mose asubiyeyo ngo asanga za nkoni zose zameze. Akakuta zile fimbo zimeota. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Asanga inkoni zose zameze. Akakuta zile fimbo zote zimeota. Kandi ngo zarabije. Kandi ngo zaje turubita indoje. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Noneho bazima ngo Mana iri jambo kuki uri mukumirija. Nikauliza Mungu kwa nini uko unanipatia hii neno? Amen. Amen. Abantu baheranywe n'imbaraga z'ibigirwamana by'abatubanjirije. Watu wamepotelea. Abantu baragenda bitwa n'ubukene bw'imbaraga z'ibigirwamana by'abatubanjirije. Watu iwanyu birashoboka ariko baterekeraga. Iwanyu birashoboka ko batari bazi Imana rurema. Iwanyu birashoboka ko ari abasilamu iwacu. Iwanyu birashoboka ko nta kintu cyahabaga. Iwanyu birashoboka ko ntaho bari bazwi. Iwanyu birashoboka ko batigeze biga. Iwanyu birashoboka ko nta rukundo bigize havuka. Iwanyu birashoboka ko nta mugisha mwiza muhabwa. Iwanyu birashoboka ko nta bukwe bigize buraba. Iwanyu birashoboka ko mutajya mushimira. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo haleluya. Mungu limesema hivi. Yesu ashimwe. Hari abantu baza mu rusengero. Kuna watu wanakuja kanisani. Nuko twigisha ijambo ry'Imana. Kama vile tunafunga. Murakavuga ariko ko Imana yavuze ikabidasohoza ibyo yambwiye. Ugasanga umuntu arambiye kuba mu rusengero. Haleluya. Muraka mu rusengero agacumuzwa n'amasezerano. Mtu anakuwa mkanisa. Biblia irambwira ngo mbese ikibumbano cyaza ukirumba murambumbute. Unaweza uliza Mungu aseme Mungu. Ariko bagaragu Uwiteka. Lakini watumishi wa Imana yacu nishimwe. Ndi mu gusobanuza Imana. Imana irambwira ngo tuze nta kintu dufite. Akaniambia tunakuyaka mikono miwili. Imana irambwira ngo tuzi imbere yawe turi bicibwa. Tunakuyaka mbele ya Mungu na tuza tumeze nk'inkoni. Tunakuanga sana vitu. Ariko twagera mu rusengero. Lakini wakati tunafika kanisa. Abashumba bakatwingingira. Abashumba bakadusengera. Ibintu bigatangira guhinduka. Ibintu bigatangira kugenda neza. Ibintu bigatangira gukoreka. Tuza tumeze nk'inkoni. Tuza twumye. Tuza nta mavuta. Tuza nta byiringiro. Tuza nta kazi. Tuza turi abashomeri. Tuza tutazwi. Tuza tumeze nk'inkoni. Tunakuyaka kama vile fimbo. Imana irambwira ngo tuza tumeze nk'inkoni muzima. Mungu akaniambia tunakuyaka kama vile. Reka tuva muri Imana icyubahiro. Turudishie Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Bagaragu Imana nagiye mu rusengero nta kintu usigaranye. Watumishi wa Mungu nilikia mkanisa. Imana kama yazakugirira neza. Mungu anakuambia ndakutendea mema. Ndio maana uzangira neza ndabyumva. Ninakuwa nasema utakutendea. Amafaranga arashira. Pesa zikaisha. Ndakibuka umunsi nari ngiye kugura imodoka miliyoni 7,500. Nakumbuka ile siku nilitaka. Ayo mafaranga aragenda haguze iyo modoka. Zile pesa zikaenda bila kuuza. Iminsi irashira n'izuba barayitwara. Siku zikapita na nyumba wakaibeba. Bayiteza cyangwa sinabonye n'igiceri cy'ijana. Bakayuzisha sikupata hata na sanfa. Intebe n'amasafuriya n'amasahani n'amatora nabyikoreye ku mutwe wanjye. Kandi nari umugabo w'icyubahiro. Nari umugabo w'icyubahiro ku musozi wacu. Abantu baranyubahaga. Watu walikuwa wananiheshimu. Birashira birarangira. Yote kaishe. Ndangije kumvira Imana. Haleluya. Amen. Cyane mukubwira pastor ngira ngo pastor isezerano ry'imodoka. Niko naambia pastor sema na hadi ya gari. Imana yambwiye imodoka. Mungu ameniaidia gari. Kandi narigiye kugura ritwara. Na yenyewe nilitaka usalimu. Imodoka Imana yambwiye ngo bakwiye. Najua kama Mungu atakuja gari. Mwerekani ibara ry'imodoka Imana yambwiye. Nikamuonesha na kwa. Ariko ngiye ko bizasohora. Amen. Imana yambwiye ngo muzakugira umuntu ukomeye. Mungu ananiambia atafanya. Haleluya. Amen. Ariko nizera kuri mu kubikora. Najua kwamba hari Imana irimo gukora. Kuna vitu Mungu navuganye n'Imana amagambo menshi. Ariko nagira ngo nacane buri tuache muri zarangira. Nataka niseme kwa chache. Amen. Nagira ngo mbwire ngo twinjire mu rusengero. Pastor tuza tumeze nk'inkoni. Tunakuyaka kama niba waraje mu rusengero hari icyo ufite. Kama ukiyaka mu kanisa na uko na kitu. Ntuzirindire ko hari agakiza nta muhamya. Usitumainie kama kuna wokovu. Tuza mu rusengero nta kintu dufite. Ukiyaka mu kanisa. Imana igira Mose ngo njye muzane inkoni 12 zigize umuryango w'Abisirayeli. Mose
byahindutse, asanga ibintu byahindutse, asanga ibintu byagenze neza, asanga bavuga ngo barapfa, asanga bakize, asanga bavuga ngo bizarangira, asanga babaye bazima, asanga bari inkoni bameze. Amen. Mana yacu nishimwe. Ndagira kugira ngo dufite Imana. Imana yarayinejeje. Igira amagambo akomeye y'ubuhanuzi. Yinjiza muri jyewe. Irambwira ngo itorero rigiye kurigira neza. Ikanisa talitendea mema. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ahantu naraye munahuye n'umugore mu gitondo nambye ati mukozi Imana twakoze gusenga. Atwasezera asubizwa. Nasubika mu cyumba cye. Nanjye niko cyane. Ariko nasanga nambye ati mukozi Imana. Ati wasenze Imana neza. Mungu akanitendea mema. Ati ndagushimira. Nakushukuru. Yesu ashimwe cyane. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ndagira mubwira niba uri makurira. Ibisubizo byawe ntabwo biri hanze. Imana yavuganye nawe izakugirira neza. Umurahari Imana igiye gukora. Umurima izabikora. Umurima izabihindura. Umurima haleluya. Imana ibesha bitabaho. Imana ibesha bitariho. Imana izura ibyapfuye. Imana igarura ibyanyazwe. Imana Shaka bibiliwebwa ni Mungu. Amen. Yesu nashimye. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mu muryango w'Ariko ukorera nta muntu n'umwe uvuka mukomeye, nta uzwi. Mu familia yangu hakuna mwenye anajulikana. Ariko ndashimira Imana ko uyu munsi none Imana imaje kutumenyekanisha. Nashukuru Mungu iko natujulikana. Pastor arabizi ngira ngo umukuru muri twebwe n'umukire mu mujyi wa Kigali. Mkubwa katikati yetu ni kandi byose ntabwo twabije turabapanga kuipata wakati tulikuwa wa shimira Imana ko umuryango wanjye wose uhaye agakiza. Nashukuru Mungu kwamba familia yangu nibwo wabonye agakiza nyuma y'abandi. Yeye alipata wokovu nyuma ya wengine. Ariko iyo mpagaze muri bo lakini wakakulinda kuanzia siku ya leo. Ngiye kubona marayika w'Imana kuri. Tunataka kuona marayika. Haleluya. Mubwire ngo ngiye kubona marayika w'Imana gucibura ibiryo. Tunataka kuona marayika wa Mungu. Haleluya. Amen. Nosarabara. Abazwa nuko ubwoko bw'Imana buri mukoresha uburetwa. Abazwa nuko ubwoko bw'Imana buri babashwe n'ibyaha byakozwe n'abatubanjirije. Akawuzikishwa na wale wametoka. Uwiteka ngo ngende bakore ku cyane cyane. Akamwambia wende wakore kwa maana ni watakatifu. Bose abazana mu rusengero. Musa akawaleta kanisani. Reka dusome ijambo. Acha tusome maandiko. Uwiteka azababarira abantu be. Ahane umwami wa Burundu. Reka Imana cyubahiro. Amen. Haleluya. Amen. Imana irabwira izababarira abantu bayo. Nirangiza ihana umwami Babuloni. Hari abantu bagiye gukubitwa kubera wowe. Kuna watu watapigwa kwa hari ibintu bigiye gukubitwa kubera wowe. Hari ibintu bigiye kugizwa kubera wowe. Hari imisozi iri kuri imbere igiye kwigirayo. Hari ibintu bigiye kugenda. Kuna vitu vinataka enda. Haleluya. Ubu tuvugana none hangamaze hanga. Hari abantu batangiye kubabazwa ku bwawe. Reka Imana icyubahiro. Reka Imana icyubahiro. Hari dosiye ziri mu gukora Imana mu kumishura. Hari dosiye zaba ziri mu gukora Imana mu kumishura. Hari dosiye zigiye kwakirwa zizaze kwakirwa. Hari dosiye zigiye gutambuka zizaze kwakirwa. Imana nimero y'umushoro mu Kristo ahangaha. Amen. Hanyuma ijambo ry'Imana ngo Uwiteka azabura abayakobo ntazabura gutoranya Abisirayeli ngo abasubize mu gihugu cyabo bwite. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Azabura gutoranya ubwoko bwe ngo busubize mu gihugu cyabo bwite. Hata kosa kuchagua taifa lake. Imana irambira ngo ikirambirwa. Mungu yuko ananiambia usichoke. Wikirambirwa. Usichoke. Imana yaguhamagaye impamvu. Mungu amekuita. Imana yabiteje impamvu. Mungu mwenyewe tunaongea Imana igiye gutegura. Kuna vitu Mungu anataka. Imana igiye gutegura. Kuna nafasi Mungu kwa. Ndagira mubwire ngo iryo kondo ngiye kuri kurwa. Nataka toka mbele. Ndagira mubwire ngo ubushomeri ngiye kubuva. Ndagira mubwire ngo Imana yakuzura umwana wawe. Ndagira mubwire ngo Imana iragukunda. Mungu anakupenda. Aya ntabwo ari amagambo y'amarisha mugeni. Haiko maneno ya aya ntabwo Imana yampaye. Ni maneno Mungu alinipatia. Uri Imana mu kuvugana nawe. Ni Roho Mtakatifu ndio kwa imbaraga z'Imana zamanutse. Ni nguvu za Mungu ambazo zigiye kubemeza. Reka mubwire inzira zidahagiye gucira. Reka mubwire hanga kimugwa nigiye kurwanirira. Reka mubwire nawe ukuvugiriye kukuvugira. Reka mubwire nawe akigesiye kwa kugeza. Mungu anataka kufikisha fasi. Amen. 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 Abanyamahanga bazabahagurukana babasubize mu iwabo nuko ab'inzu ya Isirayeli bazishakira abo
bazishakira abo banyamahanga bazahakira abo banyamahanga mu gihugu cy'Uwiteka babagire abagaragu n'abaja ngo ababajyanye ari imbohe nabo bazabajyana ari imbohe kandi ababatwazaga igitugu nabo bazabatwara uwo munsi Uwiteka namara kukuruhura umubabaro n'umuruho n'agahato bagukoreshaga ngo umwami w'i Babuloni uzamukina ku mubyimba uti erega umunyagahato ashizeho umurwa w'izahabu nawo ushizeho. Haleluya. Ntabwo ni buryo bwinshi kubana muto bambaye umwanya muto ushaka kugira ngo ubone ubuhanuzi bwawe. Nataka nikwambie yote ni unabii yangu. Igihe kinini cyane abantu bakubabaza. Namaliza muda mrefu watu wakitubeza. Abantu barakubabaje. Haleluya. Imana nishimye. Mungu apewe sifa. Biblia ngo bakoresheje uburetwa. Sema wao wafanyisha bazahindukira bafata. Nao watawakamata. Wabaye umugaragu w'abantu. Mmekuwa mtumishi wa wengine. Ariko nawe bagiye kuba umugaragu wawe. Unaonewa nataka bakoreshejwe n'abandi by'agahato. Bafanyisho. Ariko nawe ugiye kubakoresha iby'agahato. Abagusuzuguye. Wenyewe wamekuzaa. Nawe ugiye kirageza ngo basuzugure. Kubera Imana. Juu ya Mungu. Yesu nashimwe. Amen. Imana yacu nihimbaza. Mungu wetu apewe sifa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Torero ry'Imana. Reka mubwire kino kintu. Acha nikwambie. Mureke mukomere muri Kristo Yesu. Mwageze imbere y'Uwiteka. Mmefika mbele ya inkoni ziramera. Fimbo zikaota. Inkoni ziramera. Fimbo zikaota. Inkoni ziramera. Fimbo zikaota. Twaje tumeze nk'inkoni. Turukia kama vile twaje tutambara turambara. Twaje tutagira ibyo kurya turarya. Twaje tutazwi turamenyekana. Turukia tujulikane turashaka. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Imana inonga ntabongera gupfundikanya. Mungu yuko anasema hautafunga funga maisha. Wabaga mu buzima bwo gupfundika. Ilikuwa maisha ya kufunga funga. Wapfunda pfundikanyaga. Ilikuwa tu maisha. Ndimo ndabwira umuntu aho ngaho. Niko naambia kila ntabwo ndimo kubwira umuntu uri hanze hari. Kandi muravugana n'Imana. Ayo magambo mubwira uyize. Ntabwo wongera kuba mu buzima bwo gupfundikanya. Ntabwo Imana